最近有一位越南移工死头路了后，才发现讲家己有新啊，去到病院检查，才发现讲家己无加入健保。根据规定，头家共请的时阵，就要甲移工投保。为什么会发生这款的问题呢？咱做回来关心。伊是越南移工黄世温，来台要2个月时，刷伫换头路的浪棚，发现家己有新啊，要去病院做检查，才发现无办健保卡，互伊即马唔知影要安怎。tôi qua bên Đài Loan cũng không biết là mình có thai nên bây giờ và tôi cũng không biết là tại sao mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Nếu tôi có đi khám tôi cũng phải tự túc bỏ tiền ra. Giờ tôi mong muốn là cho tôi được về nước Việt Nam nhanh để tôi sinh. Nếu mà để bầu to quá thì họ không cho lên máy bay. 黄世温今年9月初才来台湾，隔离煞了后，就到台南某米工厂来食头路，不过无适应，干那做个外月就死头路，等待转换头家。这一时才发现，大巴肚已经5个月啊！落尾是透过天主教黄文雄神父这边安置，才发现伊那会无健保卡。我们有跟地方劳工局联络，那我们也有跟卫福部联络，然后我甚至到劳动部联络，他们说他们没办法。那现在目前是我们办公室这边帮忙他，我们这边支付他所这个。健康检查或是那个安胎的这个检查。到会这期，一般移工来台湾，头家请着人爱随体因来办健保卡，那会食头路超过1个月拢无处理，嘛唔知影问题是出伫对。移工进来之后，入境15日内要办劳动部的聘雇许可，那也要向移民署申请居留证。那一般到移民署这边去临柜申请居留证，应该很快就可以拿到居留的证明。那拿到居留证明之后，可以再去跟这个健保的单位去申请健保卡。那通常如果是用邮寄申请的话，是5天到14天左右，应该是可以拿得到。所以正常状况应该不会超过1个月可以拿得到健保卡。劳动部嘛对黄世温的情形感觉真意外，问健保署了后，确实有查到伊过去做受投保，不过死头路了后就发现有新，伊本人则想要转去越南来生囝，但拄到越南办事处有真侪疫情的相关规定，只好豆豆来等回零机，若无法度转去故乡，这种就是爱合法踮台湾留超过半冬，才会当来申请健保卡。另一种就是爱找到新头路，才有通马上投保。对有心的黄世温来讲，这可能拢唔是伊愿意的结果。记者陈嘉文、林玉凯、桃园报道。